Prijem građana je izvanredna stvar, zato što možemo da se čujemo i da znamo da smo informisali one koji mogu da rešavaju probleme. Mi sigurno ne možemo, možemo da podstaknemo. Problem su zauzeta parking mesta ispred zgrade. Uzurpirali su ih komšije koji su stavili stubiće na javnom prostoru za parkiranje. Imovinsko-pravni odnosi su ono što najviše građane i usporava prilikom u postupku ozakonjenja, a i dobar deo građana koji dolazi na ovim prijemima ima problem sa imovinom. Ljudi dolaze, u velikom broju se javljaju za ove prijeme građana i ono što je najvažnije, oni su zadovoljni, posebno kada rešimo problem. Nekada i sa nevericom ulaze u gradsku kuću, pitajući pa dobro, da li će to zaista biti rešeno posle toliko godina, a onda jednostavno dogovorom dolazimo do zajedničkog cilja i postižemo cilj.